Nonghikai SSA hapo kalama jaka Meghalaya SSA School Association kila Pynpaw ya Jingsngewnguh ya Sorkar Jilla khamtam ya tenat puli puthi ke Jilla Halor ke senjam baki shim habayade bat ke eksamen Meghalaya Teachers Eligibility Test bat kiwe ya kani la Pynpaw do President ke MSSASA ba Aristotle C Rembai habakran baki la pathai Khubor hadien ke Jingsngewnguh ya menteri ke tenat ke puli puthi ba lakman rumboi hakam ra trekam Jingsngewnguh Association central body ngilawan ban Jingsngewnguh ye Honorable Education Minister Isar Lakman Rumbui nak benta ba ngiwan ra ka jing ai kublai kerpang ya ka MDA government hapo ka jingelam jong Isar kontrak ke sangma kum Chief Minister bat khamtam ya Isar Lakman Rumbui kum Education Minister haba ila pen urlong ya ka jingkerpat jongi Nonghikai SSA ban ya ka relaxation hak bayadai bat ka eligibility criteria nak benta ki in service teachers ban apply ya ka Mtet exam arjar arkonriu kata dia number 1 number 2 pat ban relax hak bayadai bat ka qualifying marks jong ka Mtet exam arjar arkonriu tukumban should brief ingin dia bat juga po bangi pentip syabaro ki Nonghikai SSA in particular badia baro in service teachers apo ka Jilla Meghalaya ba ka government hak khatratri umaj to mentausnem kala penmi ya ka notification ba ka kala relax ya ka eligibility criteria nak benta ki in service teachers ban apply ya ka Mtet exam ka eligibility criteria kan long baik ba kidai ban long ki in service teachers kata ka number 1. Number 2 pat ya ka qualifying marks la relax na ka 60% la relax it is relaxed with 15%. Ka pemut na ka khandai phau marks ni hab ban yo tang ripopra na ka shispa san phau bangin long qualified ban pass ya ka ni Mtet exam 2026.